Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni amakuru akomeye cyane urupapuro aho tuje kurebera hamwe updates bivugwa ko ibintu byabaye ibindi byahindutse ugwerekeza mu nce za Kamanyora. Ubona yuko hakomeje kugenda hagaragara ibifaru ndetse n'imbunda ziremereye. Bivugwa yuko ihuriro rya FCR ryamaze gufata umugambi ukomeye wo kwerekeza mu mujyi wa AFC. Ni mujye kandi ku mirongo y'urugamba ibintu byakaze ku rwego rwo hejuru. N'ubundi ni updates tuzinduye, ni munyanere tuza turebera hamwe. Ku murongo wa telefone turakira Bwana Bizima atubwira uko situation ihagaze nubwo bitoroshye muri no mvura, ariko ni ukugira ngo mumenye uko byifashe. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza. Situation ihagaze ite? Urunyoherereje message umbwira yuko ibintu byakaze. Byifashe bite? Yego ntabwo byoroshye, ku mpande zose turabona ko ibintu bitoroshye cyane mu duce dutandukanye, aba Nord Kivu, Sud Kivu. Ubu nagira ngo nkubwire ko Gatoyi yose uba ari tombe rwose ku buryo busobanutse, ndetse bivugwa ko no mu nkengero zayo protege y'amasantere agera muri 4 nayo yose amaze kwigarurwa na M23. Turajya muri Sud Kivu babwire uburyo muri Uvira harimo ikikango cyane ku ngabo z'u Burundi, ubu zishobora kuba zimwe zitangiye gusa naho ziva muri uyu mujyi zerekeza mu yindi nce bitewe n'impungenge zifite ya sekirite y'uyu mujyi uko ushobora kuraswa ya 23 mu gihe icyo ari cyo cyose. Yes, Bwana Bizima, nyemera rero ubu tuvugana imvura imeze nabi, ariko mu mpfunyapfunya tubwira ko situation yagize uko petinge vuba wihuse. Yego niko bimeze, nakubwiraga ko muri Nord Kivu centre Gatoyi abayitombe ndetse imirwano n'ubu igikomeje muri aya masaha muri iki gice cya Ntete, Muhanga, muri groupement yabo ndetse na Mashaki. Ubu urabona ko duce dusa naho duproteje uyu mujyi wa Gatoyi. Ni centre nini cyane kandi yari imazemo igihe ari ikutaniro ku buryo FDL wazari no kuvamo burundu byari byagoranye, ariko ubu ni umujyi uri kugenzurwa na 23 kandi mutu duce twose ubona ko umuvuduko w'urugamba ugikomeje kuri aya masaha. Ubona ko 23 intera ari intera n'icyerekezo ari icyerekezo, bari kurwana nk'abantu bafite intego bitewe na morale bafite yo gukotana ndetse n'uburakari bafite bwo kuba baragiye batakaza ibintu byinshi muri iyi minsi itambutse. Ubona ko urugamba rwasaga naho rwababiye, ariko uyu munsi rwose bahinduye isura kandi bahinduye ingamba bijyanye n'ibitero bari kugaba mu duce dutandukanye. Reka nse n'werekeza Uvira muri aka gace ka Plaine de Rusizi haragaragara cyane ibikorwa bitandukanye kuri ya 23 yuko muri aka gace ka Ngomo wambutse ikiraro cya Gatogota aha hamaze kugezwa ibifaru biri hagati y'9 na 16, kandi ubona ko byanze bikunze byaje muri operation cyashye iri gutegurwa muri aka gace. Ntabwo byaje byonyine, byazanye n'ingabo nyinshi cyane guhera umunsi w'ejo ndetse kugeza kuri aya masaha tuvugana, ntabwo zirarorera kwiyongera mu duce twinshi twanga, kandi ubona ko komanda amakuru mfite no kubaha amabwiriza yo kubasana kandi ba class 1 ku buryo bahawe amabwiriza y'urugamba, ariko ntibabaha isaha, ntibabaha n'urugamba aho ruri bukorerwe, ariko mu maso ya buri wese no mu myumvire ya buri umwe ahandi icyerekezo kiri ni muri no centre uyu mujyi wa Uvira. Rero kubw'ibyo abarundi bari muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwo kwikanga ko byaba nk'ubushize bagafungirwa amahira, kuko bafite n'amakuru ko na baraka ishobora kwinjirirwa mu gihe kimwe n'uyu mujyi, bagize ikibazo cy'uko bashobora kongera gusa naho bafungirwa amahira iwabo. Batangiye gusa naho werekera muri baraka bava muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwo kugira ngo bizaborohere kuba bagira uburyo ki babasha guhunga cyangwa bambuka bajya iwabo biboroheye mu gihe uyu mujyi wa Uvira waba ukuwemo mbere ya baraka. Yes, nibyo abirumvikana. Urumva ko bikomeje kuba biravuga yuko n'ubundi nyuma yuko bagotagota uwo mujyi wa Uvira, ndetse bivuga yuko nta ngendo ziri gukorwa kuri kote yeto za Makobora ubwo ni axe Tanganyika Baraka,
bigaragara yuko ibintu byahinduye isura. Tujyane mu yandi makise utubwire uko situwasiyo ihagaze bwana Bizima. yego ndabajyana mu minembwe hejuru, ubona ko ari ikintu M23 isa naho iri kubwira isi kubera ibitero bya drone bimeze nk'iby'ubwiyahuzi biri gukoreshwa drone za kamikaze muri kano gace ka Karingi Gakenke. Bigaragara cyane ko abaturage babogamiwe cyane, kandi hano bugarijwe cyane n'ibitero kuko baragaragaza ko hari imibare y'abapfuye, ariko wibaze nawe drone ziba zahereye igitondo kugeza kuri aya masaha zirasa mu mihana hariya muri Karingi. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku baturage barimo, kandi urabizi ko drone n'umuturage ni ibintu bisa n'ibihabanye. Ntabwo umuturage afite ubwenge bwo kwisha drone cyangwa kwiyeranja mu bundi buryo nk'umusirikare, nubwo biba bigoye. Rero urumva ubwicanyi buri hano buri gutegurwa na FARDC n'Coalition bari kumwe, ni ubwicanyi busa n'ufite umugambi mu buryo babona ko basa n'abananiwe cyangwa bahombye ibyo bakagezeho, bakaba barimo gusa n'ababigitura abaturage. Akaba ari ikintu kibabaje cyane ugereranyije n'uburyo wabona harashwemo n'ukuntu inzu zatwitse zasakambuwe hose zigasenywa zisenywe na drone. Ni ikintu ubona kigayitse kinababaje cyane, nubwo isi yose iba isa n'ibuze icecetse, ariko amakuru ahari ku mabwiriza n'umujinya w'ibi bintu biri gukorwa gutya. Niyo mpamvu habayeho umwanzuro ko M23 twirwanaho muri iki gice bafashe umwanzuro w'uko bagiye kugaba ibitero bataka mu buryo iyi Coalition basa n'abayibabaza nayo, mu gihe bari bamenyere ko izi dipota zabo bateraga baturutsemo zisa n'izitekanye kuko nta bitero bizerekezaho. Nabo umwanzuro ni uko iri joro cyangwa igitero cy'ejo hashobora kubamo amakuru mashya bitewe n'imyitwarire yabo y'ubugome bari kugaragaza muri iki gice cya Minembwe. Yes, nyamara rero bwana Bizima tugushimire kuko turi kumva wenda tuje kumvikana ko ndumva wenda biciyemo, sinzi niba tujyana ku makise. Birimo yuko saa cyenda ibintu bikaze, kandi ubona yuko urugamba rusa nk'urwerekeza mu mujyi wa Goma. Byifashe bite bwana Bizima? Yego sake imirwano yari kuva ejo, uzi ko twabivuzeho ndetse n'igitondo cy'uyu munsi tukabivugaho, ariko hari igitero cyabayeho muri zino nce za Gicanga mu muhanda werekeza Mushaki. Ni imodoka yarashwe n'ubundi iraswa na drone, ariko bivugwa ko ku butaka n'ubundi hari igitero cya FDLR na Wazalendo babaye nk'abinjira bacengeye mu buryo barwana biyoberanya, kuko ubumvira nk'aha nyuma y'igihe runaka wasa n'uhatabaye ugasanga bari mu birometero bindi nka 4 cyangwa 5. Rero ni itsinda rifite gahunda yo kusa naho ritesha umutwe wa M23 muri ibi bice. Ntabwo ari Coalition nini ivuga ko ije kurwana ihangana, kuko urabizi ko deployment za M23 muri kara gace ari nyinshi cyane kandi hariho imbaraga zishoboka, ariko ni ibitero bimeze nk'ibintu bya special bidahangana, birasa bikangiza bimwe bigahita biva muri iki cyerekezo bikerekeza mu kindi gice. Yes, bivuga yuko GD kuri Coalition ihanganye na AFC, GD ishobora kuba yaramaze kugera mu mujyi wa Goma. Byifashe bite? Hari amakuru afite? Ntabwo wumva neza ihuzanzira ni ikibazo. Ndi kukubwira ni biravuga yuko bamwe mu ba GD ba FARDC bamaze kugera mu mujyi wa Goma, niko biri? Ntabwo intelligence zaburamo, ntabwo zabura, nta nubwo wazimaramo. Goma ni nini, ibamo kategori nyinshi cyane, kuko hari abavuye mu gisirikare mu ntambara ya Goma basigaye muri uriya mujyi batazwi batanavamo. Hari FDLR zibereyemo, Wazalendo zibamo. Ntabwo baburamo ko harimo informa cyangwa intelligence za FARDC zishobora gutanga amakuru, nk'uko ushobora kugikinshasa ugasanga nayo 23 bafite intelligence. Ntabwo zijya zibura, zibamo, kandi uzi ko zigenda zitahurwa ejo n'ejo bundi wagiye wumva amakuru y'abagiye bagaragara, ariko kuba biriho nibyo biriho cyane, ndetse ku buryo bushoboka bamenyemo amafaranga menshi. Muri FARDC yagiye yishyura benshi, ari n'abasha bagiye bazanwamo, mu bamotari baba barimo, mu bataximeni babamo, harimo byinshi cyane, ariko hari ibintu biri gukorwamo cyane bijyanye n'umutekano bari gushaka muri kara gace
ku ruhande rwa 23 aribwo uzajya wumva hari amakuru ari gutahurwa aremereye cyane atarazwi bitewe n'abagenda baboneka. Yes, bwana Bizima wundi wamushimira wifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026. Yego urakoze cyane. Namwe bakunzi bacu updates zo nagahoraho ni munkunde mbashimire bifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugumya kugubwa neza muratwihanganira ikiganiro tugikoze mu masaha n'ubundi ya nyayo ariko duhwanye n'imvura ariko muratwihanganira abakunzi bacu reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.